ka nehusu bat ka KSU nehu unit kilakhang talano ya ka office u registra hadin bekelio jingtip bolo wanrung jarjar menta ka sengi ta ka bawan ra da ka trok bankit kitiar kitar hakapor bakenja breu abakren sikinong tho kubor usamla sandi sotun ula pentip bakini ki atli ki seng samla pule kilashim ya karai hadin balasyong gejingelang banlet khang tala sendan ya ka office u registra u colonial omkar sing ulaong pune registra kenehu ulawan yuk kejat hagini ki sengiru hakate ke school ba klem kono kono go jing pentip bat benta ka sengiru hadin bekeliyo jingtip kilet khang tala no sendan ya ka office ka administration hadin bekila khang tala kilet cacakasa jong u bat kilalap bodanglum hikitiar gitar bat kila batha ya u bu deban mino balada udon kam ban lum hikitiar gitar udai ban pha dekiwe henry kimsha no unwan yuk kejat dalade ni register ulawan yuk kejat ke universiti dia mencong hi pi mende tong mende kasi ulawan yuk kejat ke universiti mende ni ski ulawan bat ya kata khamsim la pentip yunu dia nak kalian kejungi mende ngilayo ta kejintip wan yuk kejat ni register ke universiti nak kalian kejungi marmar nilalum mi kidikot jeng ni husu bat kumjuk jeng ke KSU bat nilawan ke administration hak bang ngila khang talano ke administration kumnu tahu beliau bawa mudwan hakani universiti dari kamsim la pentip ke nunu ke jing pentip onwan dia nak kalian jungi anda beladap khang ni ke administration nilalit pat syaga ke kota ke jungu hak bang nilai eu bawa udang lum kita kitar bat kumju kita ki file ki dokumen bawa udan kam dia nak kalian jungi nilai keren bat nilai maham tik ba menum ailat dari u bonwan yu kejat ni universiti nadu kwa benlum mi kita du la den pha inu ne long bencepak pateng nu bat hui ga juk po de pentep pat begini ki authority jo ke universiti Dari mana kesini anda la de be u nilai li kendu bo university in charge ha ba nilai keren bo university in charge ba kumnu la ailat yu bandung ni universiti claim de pentep ingiru tina kalian ga jung u wong ba kamsim la dan kanu ga jingtep bo ni register wan yu kejat dia nak kalian ke jungi ngin ada betik mana hak bang la be krat du yu nak ni universiti dia let si ke jingwan jungu benek don bor biang hadu kani ke ski bamenta kum be filai tip hi menta ke porsti dia let si kwa banyu kejat ski dari kumengila tip hi nadu ke ski ke popo ke ski ke por mencaru uni register uliat be kum kini kam bipok baik bencuan untuk baik let si ke jingwan jungu mene kolong ke kam kemauan betuk bene ba sim kini tiar let si bamdi ki jong uru ne kum ki documents ki badan kam te nakaliang jungi ni labe bat ni yang scam ni kata ka karai ka jungi bamnum ailat te kini kiski ke balalen nakaliang jungi ni la thok ta sti ministry hau sautrek u january arja afsan ni la thok ba ka ministry hadu mentang nadu u December arkandai 3 December arja afsal kila extend ni kata diet ndai kelakut pat hadu u arkandai 3 December arja afsal ndai hadu mentar ni pat yo kata ka respond je kata ka committee dengan kalian ngejungi ngila thok ta sti ki ministry bat ban dawa ban ong ban ai no ta respond ke bakloi ban bat ke bakerki ha bangi kini university jungi kalong ke umdum ha ka ba uniu vc in charge chem lala than banle ki bodi tong in charge dia nak kalian ngejungi kini kinjak singi ban sawandu ngin sesong soi kata isi meeting ha ka bang sei penbet bat ni saya perkat banyak kenduk no bat ki nang gelam juga ni ke state ikumi chief minister governor bat education minister tata hakaba nin slok ki bat nin talk ta sti bat ang ban nakalian ka jungki ru ki di benne am shong amde ban shong klikti le nakalian ka jungki ru ki di pressure shaka ministry hakaba ki di ben chim ya kata ka karai wood halor kini ka ministry halor kini ka committee mita kiar sa ban khot kita ki bahing ki bahasam nani kini no ki brio bas balaru dan nakalian ka jungi yu uhi nam priang yu vice chancellor nam priang banwan yu kejap yang kini university tikum laong hi vice president ketika trok wala hek sekete andai kamsim la pentem bat nakalian ka jungi ngilai keren mene security ba kumnu ki ailat ngi sotu pat ba uni register pa le don bordan nakalian ka jungki ru kumach ong ba kitre kini university tikil ha kubur hi ndai nakalian ka jungi dalele ru ngimno priang banwan yu kejap ini universiti tu. Oh, itulah ya keren ni. Nak kalian jungi ni marmar beda BU ni la plan nak administration nak ba nak kalian UBC ulah syusti kat tu kisni belalet di mana ulah join ke office di usung lingok bak ni khang ta administration di nak kalian jungi ulah phone ni di nak kalian jungi ni la wan ni la play anda la da play ni la shong pat sport banyak keren
ti usngau lingok ba mo uruk khamshim la dan kanunu ka jimpetem ti nakaliang ka jungi ngila pensngau ti kumtahi ngila plino ti kumtahi ki beriu ki besngau ba kila banyalam gini university ngimdan kanunu ka jing kenthok nani kata ka jing bam ailang la phi pinya kata university ru komade nakaliang jungi ki student ru ngisu men sikate ya ngre ada phi kwa ban chule dan board pinya ka man jong phi te dari sok menum ngim ailat ban banyalam ka university ne bu shuan tang mencim tak kitiar ne ke isha kita ka jing manchu jing temu ka jung nakaliang ka jungku ong bet ba uswan chim tak kita kitia re kan ngan ai phi ka jingwan jung kala dina do lai phui tri December bana usna mo balalen bot kumjuru hauni bana la lai sausin wan kat no kita kitiar bo wan bo unkit na university ha kumbala ong the vice president ni husuru bo wan dak kat kata katrok ni khamsim la pintip ini no ka jingle don bo jung kala long sikat ya ti mun chong hi mene ngilai kren ngilai ther ya tai bo bat ngilai ong ba ke jingle jung ngim chim la pdang nadu kisngi ki belalet haju kini kisngi ke bam taru te kum tahi nak liang jungi khamshim laskap ke jikran juku bat ngilai bet nok marmar u nak ni ka university komitmen kajing room jong register mata kasni lalong kum barung ki tu akaba ke kajing kum basong swaban le ke pa university khamtam banra kat kowe katrok ka ba ulara ngidan kam ya kapas akaba uklam pani re kata kapas ru usurung bet pun i ba udang le don bor bet wat hala umdan su akne administration ro tak daw nak liang jungi mene mar mangitip ba uwan duduk menin dan sising arsi uwan ulape ceto sini ka administration akaba mar ba ngitip mene step ngila uwan sini ngila khang lada urung na namrung lada wisir registrar ngi pen i ya ka bor jungi students baki nam don hak bandrung hakane ka administration baki don hak hiro ban syong ban pendan ni kata badan kami tak ki bor jungi baki ladar menswa hakaba ngi kum ki student sing ngilasim dodok ketuk basadang hingala yang scam hakane kenong rem manginam sya so yaki khamtame UBC registrar begitu ki assistant registrar ki balat hong bian da UBC ta kadaw ladai por sutina ladai por balong school ru nginjang ba hakane kenong rem banginam sya ki banwan bat tang ban yu kejar ro hakane ke kampus jangi